sara dal pui hi pu hs zo par lian le pi wala zoni fate zinga upaber niin som thum le pakhat me sa sa kos musari pakwa khan ai zora lo pianga edi vanzam lian nen in nein pasal hian kumsan hi pani khan alo thi san to ani u nau pian pui pali aneya chungte chu karen wal nun pui dal ming sanga hs zo sang liana le zo par moite anni fa pathum maneya joana zorin pui lorin laldin pui angelina wal chan himite anniya tin tu hi pahni ane buka frederick zamlin le scarlett zo sang zo te anni no pan lai hian mamoi girls high school le mangkarmela te lekha zir thina college hi aizola hi chunjum bukani chungkwa ngai hlu in ngai pui mo thin hle maya adam lo lai po hian chungka program hi chu ngai pui mo in ati hlotling ngei thin ani ama hi mi je in thup mi ani lem lova andina angalang chuak top mai thin ani ya chungkwa ngai hlu in chungkwa ti hlim tu le fiam thu du em thin ani nge kumsan hi som paru khan chhur kan serani ti mu chhuani ya Bethany Hospital la lotling taka zayani nuin Zembok Hospital lama in check up deuh renga radiation alak thinte chuan a phing lama har satna a siam vele ta hlo maya damdoi e reng ma se dam that di mel a mungai ta me lovani ti chuanin Mars ninga sanye somni pani khan civil hospital a admit ani leya investigation rang de po antia biopsy result ro chu pathian zara a thalo maya doctor tem zaitur ti in taksa ti chaktumin theitop an chuwa thisen po engmazat pe kani theitop chuwa do taka doctor le nurse ten enkol laim ti somni le pathum mar sani somni pani jing daru le ni somli panga kha natle tolo na hmuna ama hmangai tu lalpa hna chuan thamuang takin ropuina rama alokai sangta ani pues walal hluna hi ni som pariat thasari sang khazakua somnga pariata tual cheng khuwa atanga lungphun lian ram thazuana anin bok na hmuna apianga apa hi do kaya ni in anu hi kapmai ani an unaw hi paruk ni in chungte chulal biak zari esro mona leit ro chungnunga lalmuk lena le lalngai sangite anni kumsang khazakua somsari pariata pirang hnunin in nein fa pathuman neya esal limpuya esal ruat kemle esro sangpuite ni in tunai hian tu pariat anei ani an vai hian tin tharveng an cheng mek ani pues walal hluna hi zin lamarwal otmi takle le khazir nuam ti tak ania matrika pass nu in kumsang khazakua somriak khan tual cheng private middle school a thoka heta tholai hian private vekin exam pele in puc in kaya a school thona sarkar kota alu ta ka wangin kumsang khazakua somriak pasari le sang khazakua somriak pariat khan TTI Teachers Training Institute training vele a hemnu hian chan rang wangin anna hi achunjam talo ani pues walal tun hi thule lamatui takni in ama pol chanchimbu aizol bazar ti te polo chuato ani kumsang ni pali January thla pian tharna changin kaurhana pathian rong bolna the to patokin kumsang ni som pali khan local officer Britain from Sergeant Atang Commission ania he achan vo hi aboral ni thlengin achel ani pathian tu sil ngai poi mole nuam ti em ni in Vankohna achani thlengin Krista Pasal Thati ma director ani sani ponga khan ashrok velam hi anati ema alule chaldar thlengin na hong chhoveka ain enti nuwa zoi na re vele maya ma se khat tokin anata fo maya voitam takain entira FNSC result athazel si tonsil lamani e anlo ti thul February nili sani somni pakata ain enti chu biopsy lo la in cancer ti an musuak ta a CT scan atang chun stage 4 alone de to ti an muchuaka chemotherapy la ve in atak sai na huat lutu ka wangin an chol santa a chemo aya isua thi sen karenge atimaya doctor in hem tura alo ti po in hem aya isua thi na cross karenge atile maya cancer wanga kathi ani chuan he cancer hi ka wanram chabi ani mei ti hi asijing hle ani kumsang ni somni le pani April nili chunhudar so pani le mit soma khan pu es walal luna chuan arong lo bol thin alal pan hena chatua na thamuang taka chol turin mi local center ani nudalel yan moi hi kumsang kazakwa somriat pathum December ni som pakwa khan
pulal biak chua ma lek le pilal chuan kimi te fanu nei chhun ni turin din thar venga lo pianga unaw panga zinga upaber le me chom chun ani unaw pian pui mi pa pali nein chungte chu le buat saya anu pui la him pui le rem ro ta lek le rem twanga le le ro thar te anni unaw zinga upaber ni atlin ema in chung hak tu ber le in leng lo chon tu le unaw te thei to ka enkol tu ber ni kumin march ni thum sang ni som ni pahni khan hb nyam wangin thisen unit thum pek ania ataksa po achak le dewa kan ngai lain me ni som vela tang khanin akhumu fia lo zwalin athil eite tui lo chawa me ni som paruk zinga private clinic a entirin hemizana chang hian thogama har satna nei ni ti mu chwa ania atuk zinga civil casualty tlan chhopui ngalin athoha anasat awangin ICU wadalu ania tlai lamdar thum le mi somnga khan chatuan ram milo pansan ta ani sang ni le somni panni chunga din thar kor achanga ro puinarama ming kai san santa te pi sera lel ompui pu s van lel huna pfs le nula lel lian moi te Hriatrengnan hele hi chatuan ramatling lo ti hla chu ilo ngai thlain an hlim thla te lo thlir hawangu matling low